ujya utunga amafaranga? Ndayatunga. None se iriya sinyatire ibiri ku mafaranga y'amanyarwanda ukeka ko ari iyande? Ni umukuru w'umudugudu. Amazina witwa? Nzaribika Shabani. Shabani, ngiye kubaza ibibazo wowe urasubiza. None se izuba risa gute? Banesa nk'icyatsi. Agashwingi. Nk'icyatsi. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ubwonko buherereye hehe? Hey, y'all come look at this. Ubwonko buherereye hano. Ukaguru hano. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo ujya utunga amafaranga? Ndayatunga. None se iriya sinyatire ibiri ku mafaranga y'amanyarwanda ukeka ko ari iyande? Ni umukuru w'umudugudu. Ubundi bari abantu leta ntabwo ibibazo kuko iyo tubifunze. Ni umukuru w'umudugudu. Amazina witwa? Kamanzi Perusi. Perusi, witeguye ko nkubaza ibibazo ugasubiza? Icyo kinshobokera ndakivuga, ikidashobokera sinkivuga. None se izuba ubona risa gute? Rifite ibiri yewe hava ahubwo birakaze. Ngeri ririho leta hari isubira ruguru. Izuba sasa numva rishyushye ari umuriro. Yego. Nakubajije izuba rifite irihe bara? Umweru. Urabona ari umweru se? Ko ndariba amasina nabibone. Sinarabibonaga narashaje ngo ngwiki mama. Imba ari umweru, imba ari umuhondo, ndumva sinzi hari nk'utuntu tw'utubara tubiri. Ikibazo cya kabiri, none se ubwonko buba hehe? Mu mutwe. Hehe. Buba hehe? Ku ruhande. Turashize none. Nose ubwonko buba hejuru sinabonye rubaba benaha. Kuri uru ruhande. Ruhande. Kambaze. Ruba ku ruhe ruhande? N'urw'iburyo. Ikibazo cya gatatu, ujya utunga amafaranga? Nutwo bampa dukeya tw'abakecuru n'icumi. Nayo ntunga. None se iriya sinyatire ibiri ku mafaranga ukeka ko ari iyande? Nakeka ko ari iya muzehe. Nakeka ko ari iya Kagame. Urakoze cyane. Amazina witwa? Aha, banyita Emmanuel ja Bosco. Bosco, ngiye kubaza ibibazo we urasubiza. None se izuba risa gute? Izuba risa umweru. Risa umweru cyangwa wabihamye? Nabihamye kabisa. None se ubwonko buba hehe? Ubwonko buba mu mutwe. Hano. Okay, ujya ukoresha amafaranga? Amafaranga njya nyakoresha. Ujya ubona sinyatire ibiri ku mafaranga? Sinyatire njya nyibona. None se iriya sinyatire ukeka ko ari iyande? Ni y'abana batoya biga mu wa kabiri cyangwa mu wa mbere. Ndumiwe. Iri ibiri ku mafaranga? Yego. Ushingiye kuki uvuga ko ari iy'abana batoya? Kono nshingiye ibintu njya mbona nuko izi note zirimo zisohoka muri banke arizo ziriho abana batoya. Toka kurewe. Akabaho n'iy'igihumbi. Urakoze cyane. Nawe ndagushimiye, Imana ibahe umugisha. Izuba risa gute? Izuba risa n'umucyo. Mbona izuba risa n'umucyo. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ubwonko buba hehe? Buba mu mutwe. Nzi ko buba mu mutwe nyine hano hejuru mu rutwariro. Ikibazo cya gatatu, ujya utunga amafaranga? Ntayo ntunga, mbona ayo mpahisha nyine. None se ukeka ko ujya ubona sinyatire ibiri ku mafaranga? Iriya sinyatire ukeka ko ari iyande? Ya guverineri. Amazina witwa? Ungenera Ramadani. Ramazan, ngiye kubaza ibibazo wowe urasubiza. Nta kibazo. Izuba risa gute? Izuba se? Ndebye izuba sinamenya ibara ryaryo. Okay, none se Ramazan, ubwonko buba hehe? Ubwonko buba hehe? Ubwonko buba mu mutwe. Twereka aho buba. Ntabwo wabubona
ntabwo wabubona kabisa. none se amafaranga y'amanyarwanda aya dukoresha aba ariho sinyatire sibyo? Iyo sinyatire ni iyande? Sinyatire ishobora kuba ari umukuru wa banki. Ishobora kuba ari umukuru wa banki. Urakoze cyane. Amazina witwa? Umuraza Liliane. Liliane, ngiye kubaza ibibazo wowe urasubiza sibyo? Izuba risa gute? Umuhondo. Umuhondo. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ubwonko butuye hehe? Hehe? Aha. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo amafaranga y'amanyarwanda urayazi? Ndayazi. Ugiyakoresha? Ego. None se sinyatire ibiriho ni iyande ku mafaranga? Mbere yuko mbaza sinyatire se ahubwo sinyatire ni igiki? Sinyatire ni igiki? Sinyatire ni igiki? Sinyatire ni umukono. Umukono buriho ku mafaranga ni uwande? Ndi umuyobozi w'igihugu. Ngakubita. Amazina witwa? Witwa Pacifique. Pacifique, ngiye kubaza ibibazo wowe urasubiza. None se ubu ubwonko bwawe buherereye hehe? Buherereye hano mu nkokora. Jya kwa muganga barebe ko ugifite ubwonko. Mu nkokora. Buherereye hano. Ujya ukoresha amafaranga? Ndayakoresha gakeya. None se kuriya kuntu ujya ubona amafaranga hariho sinye ukeka ko iriya sinyatire ari iyande? Hey, y'all come look at this. Ya gitifu y'umurenge. Toka kurewe. Ya gitifu y'umurenge. Itu cyangwa ibyo bintu ntatondera nembe na rimwe. Ikindi kibazo kiravuga ngo izuba rifite ibara risa gute? Izuba rifite ibara ry'umweru. Amazina witwa? Muhawe n'Imana Hamidu. Witeguye tukubaza ibibazo ugasubiza? Nta kibazo. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo izuba rifite irihe bara? Ibara ry'umweru. Ibara ry'umweru. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ubwonko buherereye hehe? Mu mutwe. Mu mutwe. Hatwereke hehe? Mu mutwe. Ujya utunga amafaranga se? Rimwe na rimwe. None se sinyatire ibiri ku mafaranga ujya uyibona? Ndayibona. Ukeka ko ari iyande se? Banki y'isi. Ya nk'uko bisanzwe iyi yari Olenga TV, ikiganiro nta kindi ni yari street quiz. Nk'uko bisanzwe tugenda street ku mihanda tugenda tubaza abantu ibibazo bigiye bitandukanye. Musanzwe mubimenyereye dutegura ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere twabazaga ngo izuba risa gute? Ikibazo cya kabiri twabajije ngo ubwonko buherereye hehe? Ikibazo cya gatatu twabajije ngo amafaranga iriya sinyatire ibiriho ni iyande? Mwagiye mwumva abantu uko bagiye basubiza bitewe n'uko uwo twabajije ari kubyumva. Iyi street quiz tuyikora kugira ngo dukomeze tubashimishe, kugira ngo mukomeze mukunde ibiganiro byacu dukora kuri Olenga TV. Turabashishikariza gukomeza gukora subscribe kuri Olenga TV, musharinga izi video dukora umunsi ku munsi.